abakaza bituganire nabo batugizire ngo kutwarenda nibashoberwa ngo kongate bakazitwire aho gira ngo tubare kutina abashije babo ngo batabateganisa ngo habo kuba tarohe nakwere kusingo kutwarenda wabo uri mu district ya Buhwejo gerenda kuza kutambara kushikahirwaraho na hare hato hurra waye yango tukonganywa abantu mwe kinkurigera hakuzara nambwe ni nyobo bundi ya omwana wanje wundi yo niza kukora sargo mu cyamukaga kahura nagerende yarambi kumaninzara kubintine buyambe hirwa ro kuza kushika yo na hare nahura cyante ganasa nyandiki nkubira nsibereho ubundi nkabana yetebenka nisusanga umbwiro rwo misha baterize rwari rya kwasa kwandi kuyamba muno nsteganasa ahabo kwatenda kwatanka iciro za kurunda nkuwa boda wo kutwara batinu mu mahanda bakugira ngo nabatino mu mahanda umuntu byatemenyetaga kucindije yo kugenda nayo ushanga esente za kibiri ushanga utazine umwaho kuzafunira kuciyo kutwara ushanga wakerirwe za ro mu mahanda okuza kwikansika narayo ngutoza bandi shangirwa ngo abantu yenda kucebezenda mu district ya Buhwejo notekwa kuzansika health center yakana kandi nabwo musande noza y'urwa kabiri rwonga Natunkansika skani nene bamba jukora horwa kabiri ko kwishikayo wartarwa kabiri une kuronda wayeta gaskani une kurindo rundo rwa kabiri ningo kazo private ukata makasente bamara kunjebera nanindo kansika hati banja unaza garkayo ntware mbanze nkore skani mbone garkayo ningo bandya mu rundo rwo kuheruka ata nanyenye buza kandi kantu batujyangu nsika hari yo skani habwa cyo n'umuntu tujyangu tukore skani iye sente Mario Nakamumpa nagira ngo yahirwa yazarende yayine no bakureta rahanga kashuma atari kubasa kongera honde yisho kishumishije karabinanda umwana oya nabenda abazara ha tushangire ngo mu district yona harimwo mushahomwe urukumanya koresa scan ninga shaka TV kandi kutugambira nawe ati yatugira ngo myeze 3 naza hirwa ro murundo gumwe kugira ngo buri rwaro rihikweho tukora outreach omukota kimanisa ngo mezi 3 imba ninza y'umurundo gumwe buri rwaro kandi akumuza shanga bwiro bwingi uriyo mbanzi 15 kusiya abantu 20 wokwa no reba kandi ko umuntu mukweza abantu 20 askani ni nambaneba directives of working tugambira hono rukurre by'amagara ahabwa district ya Buhwejo ninga DHO hatiyo yatugira ngo MP Honorable Francis Mwijuke akabahereza scan 3 ezo kucebera bakazibenda ngo konka no mushaho bineho mu district yona bakamutendeka butendeka ameze mukaga kuba nabayambaho ikintu cya staffing ninga abashaho ratio y'abashaho ninga abashaho twatwine kurebera abantu abarukushasha ninga ko barwire so ratio ni munonga o wakirebera perspective ndijo ni mpango kugira ngo atanka Buhwejo no shango magwa twakwetwine nka doctors nka medical doctors nka 30 we only have 2 in the whole district. And when you go into the general perspective abanansi abarabu aba public health n'abandi we are 26%. DHO nagira ngo hari 10 Buhwejo eyina habashahabara na mukaga ekiri kumanyisa ngo abashonshanjo nabanate bine ekiresera babire baryo mu health center za kabiri hamwe ne ya gashatu babihayo babagarura nsika health center yakana. Now that we do not have the person kugira ngo ewero wishaka twereza ka scan kugira ngo kaba nk'umuntu yaranka midwife ninga communance training ire can get a 2-6 months training in sonography so na kana na yamba nkana bona a lot of issues shangate service yo kujikozesa na byone bibitaro konkaza district you are planning to get a sonographer to be put at health center for here and sick. Tugambireho no munyeshengero Honorable Francis Mwijuke wabahire scanners konke cyo busasi ezo ultrasound scans tuzukora kandi ultrasound scans ezo murembe ezamana munongensi hate zuruho ziryomwo zimwe zisirwe no mucucu koko babuza bakugira ngo tubine bashaho abakugu abakuzikoresa abasharana babihaza cyankanda bazazansika achikansika bajya ngunoshe kwarho nguna wari umucumuro tarho
rero bagenda bazo umuntu waburijo private yaresera akasikana kakata hini y'irwaro hata abantu bakorere sente nabwo eco kiteganisa bacara munonga kandi nanye nko muntu uwarwande munonga nkajya ngo abacara babuhije umba yambe ngaza China nkabagurira za scan nkaziretaho nanye cyanyamba gamwe aha marwaro tushanjire za scan bakazibiko mu bugamba zorohefufu kandi omukazi y'abana yendeka TV natekwa kuzashema ninga bwiza ubwera oba bushenyi ece bari kugira ngo nkibasabwa bagiga bonka ahabwe bishare byentambara gashaka twakire Michael